Elin Haf Taylor yw fy enw I, a dwi'n cyn-ddisgybl o'r Ganolfan Gerdd William Matthias. Wedi graddio o fy gradd meistr mewn cerddoriaeth, dwi wedi dychwelyd yn ôl i'r ardal, ac erbyn hyn dwi'n diwtor yn y Ganolfan Gerdd. Wan gan nad ydw i gallu gwneud cyngerddau o fewn y gymuned ar hyn o bryd, dwi'n balch iawn o allu rhannu dipyn bach o gerddoriaeth efo chi heno yma ar y Sodd Grwth. Mae gennau amryw o fy hoff darnau clasurol i chwarae i chi, a dwi'n gobeithio fyna rhai fyddwch chi'n adnabod a eich bod chi'n mwynhau y gerddoriaeth. Hello, my name is Elin Haf Taylor. I'm a former student at the Ganolfan Gerdd William Matthias. And having graduated from my master's degree in music, I returned to the area and I now tutor at the music centre. Now, as I can't do performances in the community at the moment, I'm really pleased to be able to share some music with you this evening from my home on the cello. I'll be performing some of my favourite classical pieces for the cello, and I hope there'll be some that you'll recognise, and I hope you enjoy the music. Wel, dwi am cychwyn heno yma wrth chwarae dipyn bach o bach i chi. Yr gân gynta yw Arioso. I'm going to start off by playing a little bit of Bach, and this song is called Arioso. I cadw y thema o Bach, dwi yn nesa am chwarae 2 symudiad o'r suite gynta gynno fo. Wel, mae'r darnau yma wedi dod yn un o'r darnau mwyaf enwog ar gyfer y Sodd Grwth. Ddaru nhw gael ei ysgrifennu 300 blynyddoedd yn ôl. Mi fyddai'n chwarae yr prelude a jig o'r suite gynta. To keep the theme of Bach, I'm going to perform 2 movements from Bach's first suite for solo cello, the prelude and the jig. Now, these pieces have become the most recognised pieces for cello. Hope you enjoy.
Ac wan am y jig. Ac wan yn symud ymlaen o bach, da ni am gael dipyn bach o thema Ffrangeg. Yr darn nesa dwi am chwarae i chi yw A Preswn Ref gan o Gabriel Fauré. Wel, mae Preswn Ref yn wreiddiol wedi cael ei ysgrifennu ar gyfer llais. Ac yn yr geiriau o'r gân, mae Fauré yn disgrifio breuddwyd arbennig yma, lle mae dyn yn fflio gyda'i cariad i ffwrdd o'r ddaear ac tuag at yr golau. Ond wedi codi o'r breuddwyd a sylweddoli nad oedd yn wir, mae'r dyn yn trist iawn ac isio mynd yn ôl at y breuddwyd. Now we're going to have a bit of a French theme. The next piece is A Preswn Ref by Gabriel Fauré. And in this piece, it's described as a wonderful dream. But as the dreamer wakes up and realises it's not true, he's sad and wants to return to this
wonderful dream world. So this is Après un rêve. Am darn hollol hyfryd, dwi'n meddwl bod hwnna'n ffefryn gyno fi. Ac wan, da ni am gael cyfansoddwr Saesneg Edward Elgar. Enw'r gân yma yw Salut d'Amour. The next piece I'm going to play is called Salut d'Amour by English composer Edward Elgar. And this translates to Lover's Greeting. So it's quite a happy one.
nesa, da ni am gael gan o opera. Next we're going to have a song from an opera. Enw gan yma yw Meditation gyno Massenet. Wan nath Massenet sgwennu yr operau yma, opera Thais, yn ôl yn 1894, cyfansodwr Ffrangeg, ac cyn i'r gân yma yn yr opera gael ei chwarae, mae'r mynach Athaniel yn ceisio perswadio cymeriad Thais i adael ei bywyd moethus iawn hi a dilyn fo ar llwybr i ffeindio Duw. Wel, ar ôl yr sgwrs yma, mae Thais yn cael moment bach ei hun i adlewyrchu ar hyn mae'r mynach wedi dweud. Ac yn ystod yr adlewyrchiad yma, mae yr gerddorfa yn cychwyn chwarae yr darn nesaf yma dwi am chwarae. So, in Massenet's opera, Thais opera, the monk Athaniel confronts Thais and attempts to persuade her to leave her life of luxury and find salvation through God. After this conversation, the character has a moment of reflection over her life, and the orchestra starts to play this song that I'm going to play now, which is Meditation. I think this is a really beautiful melody.
cael ei chwarae yn yr opera, mae prif gymeriad yn penderfynu bod hi am ffendio Duw ac mae hi yn dilyn Nathaniel I mewn i'r desert. And after that piece is played by the orchestra, the character decides to find salvation in God and follow the monk Nathaniel into the desert. Wan, da ni bron yn dod at diwedd y cyngerdd bach I heno yma. Mae'r darn olaf dwi am chwarae I chi yn hollol wahanol I unrhyw beth arall dwi wedi chwarae I chi heno yma. Ond, nes I ffeindio fo'n ddiweddar yma a dwi'n meddwl bod o'n darn anhygoel ac dwi rili gobeithio ydych chi mwynhau gwrando arno fo gymaint a dwi yn hoff o chwarae fo. Enw'r darn yw Teresa's Groove gyno cellist Matthias Bartolome. Now, we're coming to the end of our concert this evening, and the last piece I'm going to play for you is completely different to everything else I've played. This is Teresa's Groove by Matthias Bartolome.
Wel, da ni wedi dod at diwedd y cyngerdd heno yma. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gerddoriaeth dwi wedi chwarae chi heno yma. Ac dwi'n gobeithio fydda i gallu gweld chi gyd yn o fuan. Well, we've come to the end of my concert this evening. I hope you've enjoyed the music, and I hope to be able to see you all at some point in the future. Diolch yn fawr iawn.